Inga. Ia, whatara whātu seu manu, la whataringa le nei fo I vaenga le fiafi, ia ua amata pongi sāsa mo nei. Ia, whatara whātu fo I de pa ia male malu se tāta wa tunu o lo mai mo mai whasalalanga Radio Samoa, ia I le fiafi le nei o le asotofi pa ia I se mato e kalesha. Seu manu, ia ai whatara whātu fo ia ina I tātou a inga woma pa anga tātou le tio, ia o lo whapenana mai mo mai ia tunu mau, e se mai New Zealand pe ona tātou whenga iei ia I nofuanga ua lala ma papa Hawaii. Nei taimo rea fiafi. Malo le o no sai malo le fa malo si ya o nai fianga yelo tanto tulu fo I mabavao ya o le fo ina join fa mana tu mai le fianga tu mai minister tu pe le fa tanga le fi nei ya o na wa mai ani si sounding a lo tu fo le tai ona le la ya to no fo stimula o le so ya o na utal si o mai lava mata to wa mai na ele la se me te pole fo le fa mlianga na pa wa o le o lo sa ungi le fa le ia o vali la ngutu fa le lo politici ia mai sa ungi ma kwa I jako fa mlianga na o le tanto mo fa tas ya ai la fo tu ina o le vaenga le pe ona tau fa anta mai le fionga yanga le mana tipi au tanga vai I le o le na leila o le unga fo le o le tal sanga le presidente o fa msinonga fa no mo suafa I le tulanga pe o le ile tau fi ai o le ngalo lue o le au fa ngalo wenga le al mtanga le nga fa msinonga fe ona fa mdino mai le vaenga le mai na fa mo Ia, o le tātou whai unga pe ona tādi ai fo I waloa loa fo I aso tātou tādi ai whai unga I tu sai fo I o le tāra sanga atu a le presidente o whamasinonga o whanua masuafa ina ua tāo fia le tamaita I Minster. Ia o le matanga ruenga o whamasinonga, ia ngā ruenga whai a le whamasinonga, ia mawhape ai, ia upei wasa sopo mai I le tūlanga tūto atasi o le whamasinonga. Ia peta iana le whai unga la le whamasinonga o lewa atu ina mai, e toi whaawa wina ia ngā ruenga le whamasinonga o whanua masuafa. Toi fo I e whaawa wala tau ngā ruenga. Ia I lalo lao o tūlanga fo I e o nisi o vaenga o le tūla whono awhei waselau walu sifumantasi. Ia peta iani o loo whaataua mai e le whamasinonga. Ia maualunga na iloina le mata upu. Le whina watu a le awhionga le tamaita I Minster. I lona whape atu. E tāua ai le tālia o se whaai unga. O le mata upu o ta atia nei I ruma mea I le palimene. Ia I le komiti sue ina ia mawhai. O na tali mai tūla whono ia wa ese. Nena tu inatu. Ia ai tāua foi. Ia le langona ma le na whaali le fionga le tamaita I Minster. O le tūlanga foi lea e tu to tasipea ia whamasino le whamasinonga o whanua masuafa. Lo lātou whaamaoni, ma mea uma whapena, awane ia afia, I sona langona. Ia o le ala lea o le whaata ua foi ma comment, e le whamasinonga mawalunga, ia le tali atu o le fionga le tamaita I Minster. Ia o le sila tūlanga na whapea mai e le whamasinonga mawalunga, o lo pui e le Minster, o le whamasinonga, o le matanga renga o whamasinonga, le integrity, ia o le whamasino. Lea mawhai ena, le mawhai ona, e se tūlanga fo ilele, e se wha tūlua, ia pe e ave se ailele, e ave aise le wha maoni, I tūlanga wha pena. Ai o lo wha pena foi, ona amana ia matilo ma ile tūlanga o le tuuina atu ai o le tangi, a le fionga ia fpulea ai po le presidente o le whamasinonga o whanua masuafa, I lona tūlanga o lo o ia avatu ai, le tūlanga tūto atasi o le whamasinonga. E tāua lava le tūlanga lea le tūto atasi pea o le whamasinonga. O le toi whaafo I lau o ngā duenga. A le whamasinonga. E toi whaau ngā whamasino. Ona o lo o whaapea mai le whamasinonga. E le o whaamaunia ma e le talia ina na tau mawhai le fionga le tamaita I Minster. E tāu fia le tūlanga whaapea I le whaatinonga o ngā ruenga whaamasino, a e sā ia tau mawhai, I le tūlanga lea, a wane I lavea ina fua whaamasino, I tūlanga I e tau peo whaapolkiki ma tūlanga whaapena, I la lātou whai unga sāu tāla whiangai, a toa ai la, ma le tālo sanga, a le awhionga tamaita I Minster, ina ia mawhai lea, o na tilo, o lo o ta atia ma tā upu ia I tūla whono ia, ia e maise lava, ia o tofinga e pe ona tofi ai e le fionga le presidente, ia I lātou ma whaapea
e watu le sui presidente ma wha masino e toi wha awau I lalo le tula fono loa felo sifu peitai ua wha le au ngā ina le a feiwa se lau tasi le sa ye to finga ia ma o lato wa inga o le tūlanga la le olo wha pea mai wha masinonga e le ai se malo si anga I le fionga le ali presidente ma wha masino e a apai I isi vaenga o le tula fono o ala vaenga na vaenga ne a feiwa se lau tasi e iei vaenga whapea ono fitu lua e respect tai petition sa peo vaenga I e whaonga ma le ono fitu wha o le auti e a feiwa se lau tasi a o isi vaenga I e peo na iei to finga ia seuman le e whapea mai e Yesu presidente ia ma me umana le e taatia nei ia o le wato e tongi atu o I le parimene o Samoa e tilo matanga I le lei iai tu la fono na o la tau pasia po atoa po lelei ia ma atoa ina ia whaonga awali whaonga ina il whamasnonga so e leila se malo si anga o le fionga le li presidente il whamasnonga whanuma swafa na te tutoki ai sui presidente ia ma whaanga wa aina I tutonu I ina ia ma whaio na whaonga ina I lalo tu la fono fo lea ai whaonga ai ma le whaanga solo ai o ngā duenga ale whamasinonga o lo o iai vaenga o le afe iwa se lau tasi o lo o mawhai o na sopo mai e tusa pe o wha leo ngaina tu la fono tuai e mawhai o na tau awe pe tu la fono fo e wha o ngā lea tai peila o le tūranga whele le watari ngā o tātou atunu I mata upolo o ta atiti ai ia o se tūranga whele nana au mai e whamasinonga ia o se wha ai unga fo I justice delay is justice denied o le upule na whaonga mai o le umi foi ona tu o se mata upu ia o whaono o atua e ina lea mi o tonu se wha ai unga e tu uina mai ai o le tu langa le nasa o manu toi wha awaunga luenga al whamasinonga I lalo ni vaenga o le tula fono a feiwa se rawal tasi le ai se maro ki anga le fionga al presidente na te tofia ai e sui presidente ma tofinga ia I lalo le tula fono le leinia ia inga once a repeal se tula fono tuai ua wha le au ngā ina ai wha o ngā se tula fono fau pei tai I le o a to atol tula fono fau toi tongi atu I o le palimene la tau atu e tilo mtanga ia o tatou unga na lea wha pupu atu ia awa makua loas putolo pages o le wha ai unga le wha masinonga le so Lele malo fa tai manino le matolo vai le tulanga I le tapo inga le tatu tunu u le nei vai ngole fifo le lo no inga la nei o te tala le vai nga mo ia ai se Italia ia le ilo longa fo ia le tatu pale men ia po le ali si vai nga le ole a on tu ye le te unga ole fo ole tula fo no la vale o le fa sidonga o fanua maswaf e ini si vai nga na fa ilo mai fa I unga fa sidonga I le so ia pe wanta mai ni si unga e ono maua ele vai aso asa u mai. O le aso al nei se manu aso asfrail o atai au ala ngā leo le aso maniu o le aso al nau telo whai unga al whaamasinonga e tu ina mai ai ia peitai ia o le whai unga whai lena mai nei ia pe half an hour ana na I mai ele telefoni o nei e lau ai le unga ia matatope atu ai loa itai ia pe o tūlanga lava na whanatinati e lei nisi o mata upu sa tu ina mai le so na sa lolo o tā lia lava fo I le whai unga al whamasinonga e lata unga luenga lewa manino mai le mata al vai leitu ma nei al whai unga se man ma nei al whai unga so e watu le le tatou tūla fono le o e le whapea fo I so uamanatu le e le whapea fo I le anga le iei se tatou sui presidente le o tūlanga le umalava ai au na ia ma whai le leito finga I lalo ia I o ia pe o le a titiro ti e po whapea mane le whamasinonga le ai koe konge kui ol polo la wani pe a makiki mai o koe konge kui ola wani ila I ol parmene ia o ina lea le a whaata tonu mai ai ia le tūlanga ia ina I vaenga ia pe ana whamanino mai le lato whai unga le so Leli ele I tau wantanta mai o a whea ono toe usufono ele parmene bele ia o le taimine ia le iese tūlanga whapena wa ta ua mai masalo I esi pe po whaamtaranga la atu ina mai le official form fitalai ia e talo I nai fo ai o le taimine ia le I taunu mai ia te au se tūlanga whapena se man na paua tūlanga ia vevesi ai nei na o whaai unga o COVID ma repoti ia ma le maukala isi ia o tūlanga na le ia nei ia ma le vevesi o le atu nuu whaapea
o lea e tātou te tāpunia uma mea tai au. O lea i la somaliu ma. Ia leo whamanina mai nei te whono o le komiti o whalawalawe tukwhawhose. Ia lea ai te tala o le tūlanga leo tātou iai mana pavao le tātou iai te min nei o na komiti. Ia lua ia tātou se ia tau le asolua le asofou i le vai luanga. Ia o le pō le asolua mana solulu. Ia o ina o le atu ina mai fo i se isi whaasalalanga fou. Ia po le ali tūlanga e laa iai Samoa. O le le winga o lau saunanga maina o le ae whaawau le talaina o le asoan tae. O whaawau a ngā luenga te tala whale o loa o le ale whaawauin. O le au mai le tala whamatalanga le i mai o mai pe tala mai le tūlanga tau ana i e man tōfoi. O le aso maliu o le aso marolo le ia Samoa i tausanga uma. Au le na whasilingia nei le whionga te whono ia e whapea mai. O le tūlanga o le tātou te iai le taimina. Nono winga e tala mai a whale o loa. I lono le tae au. Ia e tau le lua i le auli. E whioa i fo i la tā vale i taimia a o te iloa. O ngā luenga ma tūlanga whapea. E tāpuni a lawananga o le tātou atunu o le whamamanuina. Ia o le asomaliu a tae au e masania i Samoa i le asomaliu. I le tālani ngā luenga ma tūlanga whapea na i ofisa. O la lai o kei fuila le o le au whaiwhaiwanga ngita. O le usupo ai poai mangongo funga le whakankari wa apo ingai awai e tai fole tūru ai wo mai uka kama ai awala e mutu tere tama e tau tua ia tauia awa fo ye lo na lo atu lo matu e tau po le alfa mai e kolu lima mele mo konga le lo se fulu ala ku pele mo sama fa yo le ave le lo se fulu po ave mai a fa me aro fa o vale nga angwa e pe melana e usu mena i tama le tūru ya ngai lo ye pia fale e tu ele ye pia ya wa kwa le ka wa ngai sa ya nga ai ya ai o tulanga foi le tato ko viti ali se manu yo le sa fai nei le tato fono fo i mane fionga te fono ya mane to fale au so le fa tono le matanga venga so fo manoloina ya o le tato wa ya cases ya wa ye le lo su fai tu la talwai e lo sa la wa tas ia ai mai la so sfulu Aperila e tau mai nei o le fasu walu i tula ia le fitu se lau ma le tasi ia tatou cases ia e tasi le baliu ai tono le fawalu i tula lea ia o le foi na tu ina atu ia ina i fesili fo i le tūlanga e maua ia taimi wa au mai e tatou reporti walu su fai tula wa so e tasi ia le si taimi le walo al wata o fai mai wa fast walu i tula ia ai fa pe mai le fionga i le fa ton wol so fu malolo ina ia wa finga tai o tūlanga nei o tau fa tasi report ona wa to anga fo ile au finga wenga wa i to telefo ile au finga wenga o covid ia ma wa fa ina taimi nei ia wa ye fo ile tūlanga ia lato ia ole bave telo tu ina mai report e mana mi taimi mi lava ina ia mafai ona sa o matonu lelei matanga i lelei tu na fato atu ina mai le report le wa fai ele fa se pulu valu i tula ia mol tato watu nu e fa tali atu ai o lo no winga i luaso ia ole si foi fesi di sa tu watu ia o tulanga foi le tulanga le sa fa pe mai le fionga tama tai pale mia ia o le tu ina tu ia le ava noa i le komiti lea la to tilo tonu ai ke lolo o fesidi de ani seu man e ke fia wa le vanga e fia sau ke ka ngi Samoa ia foi mai a foi nei foi le tilo ai po le ali tu nga i tata wa tunu pe ono tala tato tua oi mo le malanga mai ona i tatu tangata ia ai fa pe mai le fionga ia le to fa fili le fionga te fono o le deck ia o ia fa pe mai ia o iai le taimi nei lo fili tanganga i komiti sefulu tolu sectors ia o lo tilo mai foi i le leading sector kasi le o MOH ia po le ase tūlanga e tu watu ia ai mai sei foi o tūlanga fa itetenga tā o tātou watunu ia o lo iai le taimi nei ia ere o se tūlanga foi le avai aku si ki o ke se ki mai ia matua fa tere ina lava ia ai mai sei foi ia o le fa pe mai
ia o le variant ai kasi o le Omicron le tau te iai, au le tā ua le ausa. Le whiololo asi ke leo ka mai variant ia o mai e kua le Omicron. O le naua toe taunu atu maina le whatono le soifua maloloi. O au le na tā la whaing of city. Ia na mua. Sari. O sa ka ua whaisau la unga ni re to wha le aus. O fiwa ke whaku ia wha malo atu le malanga ia i lau tō wha la ua fionga le whatonu o le mtanga ren ia ngal whapea ko ia malo ia o kei rosi ko inga iwa lewanga sau o ko wiki umaku ako pa umanga me o poloka uma mea mai ai fualele i se oso ai o le tūlanga fia mana ia le fitalainga fo ia al tō whale ausa i le aso tūlanga o tātou maliu ia o le whaina whesiringia ia o tātou maliu ia tuina mai o ni maliu e o maliu COVID related po ni maliu fo ia o le mai al kangaka ia FMA o COVID ia au le whai loa mai le ai o le maliu ia o maliu o le COVID au ai ngātu ia e haafia i le COVID ia i lātou ua maliliu le uwha maonia wa toa se fulu tātou tangata o maliliu i le sili ai laititi a malifava yaso ia taluai ona tātou pe i atou fose fava yaso taluai ona tātou ia i le tātou community case mai le taimi mua la so supitu o mati ia e pei ona iai ai o le o nisi nao pesili au fia i foi la maltulanga foi le seuman wale au mai e le matanga wenga soifua malolo ina ia le numero i lātou recover. O lātou ia o manuia mai i whaamai. Ina ia mawhai ana manino i le tātou atunu. Ia ai whaamala malama mai le ausa. Ia o le tūlanga foi lele. E mana ia e whaafia ina tātou atunu. A le tūlanga tonua nā lai whewhi ene matanga wenga. O le over fia le tātou atunu. Ai leo tala whea ngai ma le numera male au ngatonu lai au mai le numero le pe o sao pe le o sao fo ona le tunanga fa mai ia le mata po le usa ia ona ele fa pe au tangata uma le o atu test o fa pe o le mandatory le kako test se vanga na sites o fa tunanga mai a fa ia la le o tangata I sites na ia o tunanga la le na Poi le a whaiala o le nampa le amai o tangata o recover. O tangata la na lai whamawina na I le wharima. Ai a whai o yesi tangata I tuala o recover mai le COVID. Ia le o maua e whamaunga wharima. O le ale li potinga o le afoi. O le toe malosi ei. E te tauna li poti le matanga wenga po le ale whainga o le nātu langa o lo I e te mini. O mea la na lele o maua. Awa mele le fai mai o le numera le amai. O tangata la na I la sai le whalima. So e te ai tua ua malolosi. O tātou la ia le no fol fale ua malosi le COVID. Ia ngawa ma le alo makua marko inga koe mai maule credit. Ia a tonu o foi numera pito silina na tāua. Male au wala e wheso o ta ia tuai. O le au wala e au mai e le li poti. Ina ia mautino ai o nai tau la talanta ia le numera foi le leo o tangata moni o na ua toe malolosi. Ia mawha maumonga e pe o na awina mai? E peina le whaataita inga seuman. Kolu afe cases last week. Lena o whai atu ai I tano awasabea. Tolu afe cases last week. A saula recover number. E afe mon tupu. Wa au sia le afa tolu afe le la afe mai kala le usa. It doesn't make sense so fast for mon tupu senena olona winga ele o tala fe ngai la tau tilo ma le la tau wa ai le fa monga le le ya la yona fa te la va tunanga au mai le recover number le le numero le la tau to ma lo si mai ai o le ma ngai ai o le mea ngaso le recover le au mai le number asa man o le fa malo si nganga ia nei tangata o la ia le tunanga foi le fa un tato te e tu fa ma ia ai o le tunanga na fa mai si ia le usa a fa bene au mai ia tu o tangata la na ia la sa te mai mal fa ma ia o tu ai ele o mafai ona ma ua ia le time o le si foi tunanga le fa mai le usa
o tātou foi, o le foi tau te ere COVID, o isi a tangata o maralosi, o lai lau te whaalongo i nā unga wha wau o le wha ma. So e leilo tonu po whiala le tūlanga tū iai. O le tūlanga foi lele ua recover. O le tūlanga foi lele ua recover, ai mea lai. O le mea ngai ka o le recover cover. Ele ai, e iei fo i la tau wha pena, kusa e tau i nei o le a fo i, o le COVID wha wau. Ia po i lan tau fo i e walewa na to tau ona to e malos. Ia o isi lava la e wha wau lava ia unga na o le ngangase o le tino, o le tinga o le ulu, ia o le tafole isu se tu lau. Ia antonu o le tūlanga na nai tau wha pena i fo i ia nai o tātou tangata. Ia ai io e whailau tala. E makua lakia o kou na o le Omicron na ia a fiai. Tusa o le siu na i pe o le iai le nei ia vai tau o le tusa. O le wha mai o le COVID. Ai fe pe ana wha pea. O le tauta le na tau nu antu i Samoa. Ia antonu i le o le toi ngā tala noa le tātou te tala noa i le nei tain. Ia ai e ui lea. Ia na pauale na. Se ai le wha pea fu ia a COVID na le o aila ia le vai. E le ia sia le vai. Sorry, o le a sua le pai a makoa. David e fa pega mai a ma. O tu sa le o tulanga na le fa le fa tata mai. E la ma le tulanga ta ua le o ma ua tu wai. Ia. E ta wana fa e se fu fuanga tulanga fa le lo testing. Wa le la e pe o tangata la vai o lo positive. O ila to la vai na o afifio atu I sites. Ia. Ai leo ta wai te lo ta positive le ferro wa equal community. E mo ma se mete se na positive. Usa le kulanga ko nga le o loa mai en tanga venga tulanga na le tupu. O le se fainga o fai ia tatou test kit sa ia me foi fai shaki o ma fai na tal sanga a inga na nga ile piki po le me se longa ia lu fal ma i tu avantu le me fai il shaki. Ia le la fa to ia wa le no fa tsa ia. Ia na o vidi fiu e vidi e fa mai. Sa wi e fa la test o wa lola ia ne o tar sanga no fa mon moli e fia mawangi test kits mo la fa na to fa na le fa e fa mai. Oi e fa sanga ave ku. Ia uti foi ia tato me ia fa ia test yo fa kuro. O ia fa fene la no ule no sa. O te whaalongo vai ane le whafonga mai mo tato tunu. O te whaalongo ti ngā lo whai. E te tau lau no so te test. Le lau whai lau test. Ai o te whia manau. E test foi malau whanau wa positive ngi. E ka kauranga test lau whanau. Pei lau au whiu naunga na whai mai lo stin format. Ia, nina o vai e tu whare longa stin format. Mai ia wale na, ia ai aru la ma test. O no winga se uman. E le whai la ona mawal tūlanga. Usana o ele sori kura fongore i me kau testa. Ia, o saulo whaali e lo kusinonga lua whaakengi forma. Whai e loa mako test. E negative umalama tau, aole tūlanga lea uma nino mai nei. Leo tātou titira tu nei na whetanai mai e tau whale au sa. E nei se o whamaine au sa. O le age group na laina mafua fasidi. O na pe fa mai pe mafuli o wawe si fasala longa. O mafuli tangata afia ile tupulanga talabo. A le ya mai tangata fikoti. Mamani diu. O tangata matutua. Pa mai no la yo. Ai se ala me fa pe no mo winga la le ya no fa mai ka kamakua. Sa le wa vi for tulanga o me ye fa ye test. Wana tupulanga talabo wa mafayona o matangata malolosi I mea yo site e whai test. Na mawai leo la tau lai positive fa tupui na ile age group lea. Aile o counting ana I tangata matutua wa muswai e sa whai test po lefia test fo e no fo alfan. Aile a mai tangata mani diu. O tangata matutua fesiri ngia I loa turanga lea. Ia leo wha manino mai e lea usa. Ona no foanga. Mantua foi. Ele o avea I tua I tatou ainga ia test kits. Ya, ka ilo foi pea mau testa o fai sauri poki o a mea la le o positive o fa no foi se pea ele o lo tulanga na po ai o reporti a ai o le o reporti a ya o tulanga o mai le sa tu ina to e lo mal fa upunga
tanga rai i le fiafini. Ia. Pe whamata e lava tā pena na tanga me ngai tūlanga umai. Ia. Wa le tiro atua iai ia pe o tūlanga ia i lo o tatununga waka kaunga test tu mala tunu. Iu. Tu ia mena tu o le whai o meo o sites. Ai matana na wa tauna test wa o le o faso ia o le a o se ia mangai nampa sa wa o le mea tonu ana le tupu ia matau. Saura 24 le report of 24 hours ai ko sa ku ma report o le faso wa kura ma kwa ngu mi alimentarina o le mea ngare ku pungi u sa ma kwa i fai o le ngumi o sai maro ka fa ani o ka le fia di pokiro ina i te wa se tu langa ta o le information ya nga ta o tu ina tu sa o le fam tananga ta tu tu le nik ma lo fa tai ya tono ni sina vainga e wa pe ya no ta o me le amatanga e le teimi le foto a tawa tanta mai e o tonu an tu le fa ma i lo tanto o tu lua tausanga o tampena Samoa lua tausanga e le mfailana lo se silan tole la au ma fa pe mai e le yo le mo mia le ama le e lua tausanga e o New Zealand ele ngi uminga nga ka penga yo o le fai unga male ama o le fai unga le lua fuluiva lua felu se fulu ai fa pe nei o la wa fi New Zealand ya e o mel timina ele ama di me fu ku so le nga lu ka wa ka ngoa si va en tu fa fonga nga le tu ia le tomo finga fo New Zealand nei yo a fa pe mai fo ila le tama ainga ia ele ma fai ona fai mai se si le temile ele o le tama ainga Samoa ya ma le lua tausanga o tā pena. Lea lau o tau nuan tu le whaama. Ia o ngā lai le ro. Ia o le me pito sili nan tāua. O le mau o le result. O na li poti le tu tonu wha mau i lalo. O le ainga o pai. O le ainga o la whai. Wha no fu isea mo le fitu asu. Ioi. File mu le le fale. Ia wa ina fu i loa ia o le tātu o tulu. A tonu fu i le o na ua malama manga whanga whale le ia unga o le whaama. E le e whaia si wawe o le pisi o le whaama. E i fu nisi o le uta wa i antu iei. Ia o nei tā o to mai fu i le. E le e lua e le koru aso wha aso rima aso. O la e ta ati e tia le tangata pēa o ina ti ngā ina. I le tamalea o Omicron. E pei o na iei. Ia a tonu o le vai so fau. Ia toi mau se sia wanoa e tala noa antoi foi. E le tātu mta ngā luenga. Ia ai mise le vaenga na o lo o fa tau taia ia ngā luenga le whainga o tātu siaki. Ia le i wa tauna sui se si whainga pe a whain tātu te mana. Ia accurate masa o le leia tātu whainu mera e pei o na lipo tia mai. Ia wa ina fwoi tātu te iloai. A mea la o le la o ka kou le meka o le pik. Ia po le la o tātu i le tumutu munga. O le a fia i le wha mai. Ia ma le teimi fwoi o le apalaksi mai e ilano. Ia o tātu tau matenga mai. Ia ai o sina tau mawhai entulea. E fiso soni entule tanto ngā luenga. Ia wai seki mai ro oko. Ai, pahalengi ro fo i mako. Wa kuai anga seki aku mako. Ia. Kulanga langa. Kulanga whaingane o kere ropola tūranga tau iere to inga mea. Ai, o le tūranga te mini. Wa tauana manino le dei. I la tau wa a fia a toa e le atunu. I o tauana manino le dei mai. Ia e pe o lea tu ina mai whamutananga ia whapena. Ia ina ngona i fo ia e ka kei loa i fo ia aironga o le wafia pika a wale kai kainga o le pika. E le ropo le alkai i fo e ai lani mele le whama i lea. E ei si a inga na fisota i nei mai ia te au se manwe aona o whailo atu o le fasili nei. Sa tawana o tu ina atu le i le New York. Ai aona o whailo atu mo le sila fia le tata o atu o tu langa le pefa i se sina tui. Ona le e tā ua mai. Whai mai e tala si tinare na vili mai. Tama i taile na vili mai. O le tūlanga whai lele. O le pusta. Whainga pusta. Le sa whai mai e te tau ona whai le pusta i le Pfizer. Le tātou vaccine le o le Pfizer. Ia e peitai. O le awatu, ona le na awatu tinga ina le whai mai. E whai ele nurse. O le ane menga whai ele o pusta. E whai mai o le AstraZeneca. Ia whai lo i Failo ia le fo mai le na watu o e loa ele ineffective le AstraZeneca ile pusta e ka kama ko e failo pusta ai ko sale o ko AstraZeneca le working mo ka kana le ala na bili mai ai o te fesini ni ene fionga ile faton silio o so ifua malolo ina tulanga lea o le tulanga foi le wala no abatua
ia mata le lei le tātou atunu ultulanga me sa Samoa nei ai tulanga whangai o ingo tui awa le taimi te le vavele nei ma le vivesi ma le pisi e ono se sea ia o ana nafina tala ile vai le la fai abato fa di tainga na tala mai le vai o le tinga va tu ale fa fonga mai mo tātou atunu o le tinga alfa i na fai mai le ia mai a moxels foi le moxicillin i le wala out tablets o le tala vaina na mai pepa o te o mai matou fale au te tiro tu e a mai o le fang fole liquid moxil liquid tu sala le prescribe i ngo ai o prescribe o fala au mai o le fang ai mai no o le fang e ta i lua fala au e valu i tu la mai le fang vai mai io ia le sasi mea uma kai pe foi na me le ile tui dia o le la se fa o le facility dia ona e o nga o le tani nga a inga le taimine nei tulanga dia ona fa mai wasinga ina ona tulanga foi le la u fa ya tu fo ma ide na mai fa mai ile ha nga le asosena ka o le matua o le tangata matua over 50 ia wa le ono sfulu malunga tule sa i le amatanga la vai o le fa mai nei ma Australia ona sa fa anga tamana AstraZeneca foi le amatanga e bita yende na lua sa ulo le Pfizer ia o le Pfizer la na le wa fa sopoli ai le tele o antulu pe la ona yeni usile nei anto ai foi ma Australia ia antonu se situlanga foi lele ia o tele mana malama i le o usfoma i le o se tausima ai atonu ai longa i fitau ile me na o le umana tu ile si vaila au ai ku ile si vaila au ngi ki wa faise turanga fa pena tu poila se pefea ia o ai la tu o ia sa leia o turanga folna sa e titilo ye o I think o ke recalling nga o fa longo la va o tra ko pusta ya le faisa ile au mainga lo tato vaila au le ai ole afa o perfecili le isi o asia inga le i o o tau fo yo tu lang fa pia mana ia yo tu ina mai tato facili el te meo le fa ia fontanga le wai e o pe o tu langa tonu le a ona a batu ai ia itali mai fo ia tato mtanga renga e me se yo le fala tongo fala la tu fa fo se ia ai ere isi me se man o tu langa na tato wasol nei aftai le tu o mawale unga o famasinonga aftai fo ile tu pe alwa ilunga tato cases ia ole ai ia lava le alo famleanga le ole tu na o to lua ila o lo le ICU taimini ia mas full montup tanga tana e fa no fo se el falma ia ai o to tele lava ia o ia isolation areas fo ia leo ia mana tanga fainga wenga ia la ye taimini ia wisi fo ila wa afiala isolate la to ainga ia pawal tu langa o le tata fo ile awa o mainga o foi numera mal fa mau ngal tata mtanga renga e awa yon tawa ona fa ai loa mtanga renga so fo maro ina tu langa uma pe fa yo a fiesta nga taide fa mai tene e mai la wi tu se manu ia ole a te lenga na ne fo yaso ia mani tata mo tata watu no wa fo mai mo fa fonga mai ia a se tata watu no ia tu ma malo fa tang malo fa fonga maina malo le ta pena ia e ve ai lo le fa tau fa mulin so fo la nga fa tu tele ile ta to filo ingal ni fo i fio so to ia o le sto fa ia o sa unia to fo ila so maliu o ta to li fa o la so anta ia tawina ia manuia la singa o tutorial le nei fo i fiafi michela nga tu le fa ma tu ino le senta un tilo ele malo lo ile tantu nga wenga fa tu stala lo tantu tru ona e pepe si le tantu fa ma ile nei fo ia vantau o le tu sanga tawina ia pui au ma fa fa le tantu tapa au ia o ele fo tua ia va fo ia ainga mal fa na anto ai fo ma lo tantu tru anto tantu ia tu le soifua ma so mantu o le lava ia so asau tantu tu filo ai ma futa pa i lunga pe amba nga lo le ai maru ia tele le ia fiafi maru ia fainga malo longa ia mi se lava le se tawale te lua filo ai me le fianga ia se ve il fa ungol va ia so ala fortuna ia mo si saunga mulmu ia wa tai tele lava se manu fa tai fo i fonga i lau ftainga ile nei fo i bainga le fiafi mai se tato por kalame masani se tato ofisa man le tio fa tai fo il tato wa tunu le lava pale
sa puai ma apena fo iona mai mo fa fonga I tatou po kala me yasta tasia mai se fa mtalanga tu inatu ia o kamsia la wala skofi pa ia o le pole nei se manu pe o nei silafia tatou e kalisia o le mulmunga vai ia ena fa atino ana le lai tai au ona le anga o sa ko viti e ngata ile lua matapuni ile lua le fewa I tangata e tatou maua se aso maliu ia e maua le file mu o le atua le aso atai au ia mtau failangona ina I tatou uma ia le whaamanatu ai o le maliu o Iesu ia mo I tatou tangata sala e mai ata nei se manu tate feiloa ia le yo o e setal tu man ma lo kiriso ia I lunga o ngalu le ea ia me se fo le fionga ia savea e pe ona masani ai ia alo fatu le naitu alo fatu Samoa I lang mai mo fafonga manu ia tele le aso maliwa taia o Maina Vai mo le radio Samoa mai Samoa nei soifoia Soifoia mai ia manuia o le whalitua ia Maina pe o le whaafunga atu le nei vai o le fiafi mai lau whanua o le tātou tunu I Samoa ia ua tawalunga atu ai ma le tātou whilo inga e pe o na masani